Assalamualaikum. Medu tayyaru kolla miulani passion cream cheese bun. Me cheese cake ke rahata kamuda befuluna wara haasa recipe ekak vegendane. Egotun me recipe ka emme furutama tayyaru kolla mijheni cream cheese filling be. Me be tayyaru kuruma 250 gram cream cheese an alani half cup icing sugar adi me be rangala ek kollani. Demmi alani passion fruit. Me recipe ka me beenun kuri rangu passion fruit. Then passion fruit kol elumaffahu madmadum fold kollamun ek kollani. Miharu mihuri cream gandu tayyaru wefa. Den mibe piping begakan alafa bandani. Den 7 gram butter melt kollani. Adi mibege teriyang ebbis alani. Adi passion fruit faliyevves alani. Den mibe rangala ekkollafa bandani. Den mi beenum wani banas kole. Mi recipe ga mi beenum kuri hama aadage baga mini banas. Den mi banahuga debaya bawa gota liya alani. Adi cream cheese filling piping bag beenum koggen banahuge teriya wagotan alani. Migota huriha banahakan alani mumun den tray ge terega mi banastan aturalani. Adi tayyaru kuri butter mix ge teriya banas kambala fa nagani. Adi efo komme banahege macha passion fruit kolen alani. Miharu mihuri fihelan tayyaru wefa. Mi banasta fihelan jeni wara kudairu kolaku. Ehen kamun avan satek addiha degree honu kurma fo hamineta detere fihelima rangalwane. Miharu mihuri creamy passion cream cheese bun tayyaru wefa. Wara faseha adi wara rahamiru foniyeche. Ummidu kurang mi recipe ves tibe fudun try kollani kama.